سلام تحتاتل تنايز channel كما يتخونون تبقى تكونون اي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو اقدس زيناتاتنا عالم فتشنا كنفلطوم كنمهارلوم كنستوعللوم زلنا زبلنا يوم اقدس زيناتات نباخهم حسنا قريبنا لنا بچم كم معلتنا معلتي ابز معرابه عالم بفلاي امونغ يوروبان امريكان امونغ يوروبان بس امريكا خوينا انصار راشا زخدو زلو ممليسو حدغنيا نقوني زخي زلو ابز حلفه حدت معلتات جو بايدن كاب لاتين امريكا زغبرو زلو غعزو ني يوكرين ازوار ناي امريكا تقيمم كتقعو كم زغل وشت راشا فقاتي بوم زبل حد عبي زحزن زينا اقاطي منيرو حجي دما كابو حانت ستيب قتلهم نتا ازوار تتقيمم يوكرين وشت راشا ريمم الله لك انا زغبرو خلو راشا دما نتناي ناي نيكولار اتقاقما دكتورين ناتا حديثات ولا سلازي كل قلاحته حجي راشا انت عينت قبل ما تكتب تخون سكان اسمعيه مجمريا تايقاتي ملو سامو دا تمساي صنعو لعلا قداس نزل لويو بزح معزنات كريه لهم فتنينا. Just days after President Biden gave the green light, U.S. officials tell CNN that Ukraine is firing the first powerful U.S.-made longer-range missiles inside Russia. Moscow has said this constitutes direct U.S. participation, and it's being seen by the Kremlin as a major escalation of a conflict that began 1,000 days ago. Ukrainian President Vladimir Zelensky is warning about what's ahead if Vladimir Putin isn't stopped. Okay, انتهي زبحال زلو. مجمريا شدشت ميسايلات كابتن امريكا فقاد بستوهبهم تتقيمهم ناوشت راشا نابت بريانسك زبحال زوبا كم ستوكوسو ينقرالو شدشت كاباتهم كتكوسو غلو حمشت اير ديفنس ناي راشا كم زمكنو اتحادون تحانت زهرمتون تحاري ما خلا فرقناتا اب علامه تهرم كم زقالت زبل منيستر مكلخال ناي راشا زوصو حبريتالو دارجاز بس حسب دما نزع حبريتا زتقبيلي بويو كزارة فتينو مغنيات يوكرين تكويسنا ينازبل هذا مرقاقت اهبتنا لا بتقوين بتقن confirmed information كم زخون زخون فلت لنا اوروبا ناي منيستر مكلخال ناي نيتو ابالات اب براسلس تاكيبهم يزراربو له زلنسك دما ابو تساتيفون تايبلو مال بفيديو بوتين كل زكالو يقبرالو سخم تاقونكم يوم كل زكالوكم كتقبرو زي يدخلوا نابله كفرارهومن حماق كم زسمعهم كقبرو من يفتنالو اتحطو راشا ابت دوكتريناتا نصور زغونه ملختي ام حلالي فقدنيا الزبات قعتزي بزاز ورات زي تغيروا بايز فصم نيكولراويت حجر نزي نيكولراويت حجر حجيزا من الاولوياتنا تدفر سلازلا نيكولراو قبر ملس كنهب كم نخل قيح مسمر ايو الوم زي نغيرو منيروم نقيح مسمر ناي راشا متحاسقن كم نبور تريو ترعي سلازلو እዚ ነገር እዚ ተፈፂሙ ኣሎ ሕጂ እቲ ሕቶ ራሽያ እንታይ ክትገብር ትኸውን እዩ ጽንሄልና ብኩሉ ማዕዝን ክርዮ ኢና may grow to 100,000 while some European leaders think about some elections or something like this as Ukraine expands. Putin is focused on winning this war. He will not stop on his own. Senator Clayton joins us now. He is እንታይ ዝብሎም ዘሎ ፑቲን ነዚ ኩናት እዚ ንኽስዕር ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ ንስኻትኩም ከንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ንሕና ነዚ ኩናት ንኽስዕሮ بحفشة دارجا مبزحتو ميديا نايم عربا وعالم بزعبا تخلو نيكولراوي أطوار كزارة بجميرو مالو زدما راشا درو مدلاوات ناي نيكولار كتقبر جميرا سلازلا بجنزابي يدلي حدا كابو ولاتي مينستريم ميديا بزعبا نيكولراوي عقبنا راشا كتقبر تخلي President Putin has amended Russia's nuclear doctrine today to imply that if American weapons are used against Russian territory, which they now have been, that means that he is potentially in a nuclear confrontation with the United States. So what does that all mean? Well, the Russians have got a lot of nuclear weapons, 5,500 nuclear warheads. So, كابز دريز دلنا راشا بنيكولراوي عقمي قصر حدا اتسرع حيال هاجريا إذا حيلن زبرتعن وتهدروا عقم زلوا بعالميا أمريكا دحريا تسرع عبزي اتزخفه كينات دماني كل راو كيناتيو لذي زيادة عن عالم كتف زغل حيل زلوا راشا مخانو فلات يدلي كن دزا حيل نزلوا جن اتي نعقد زرباناتهم اي بحق زحسبك اذا نزي قطرنا نيكولارات بريزنت زقبر زولسب هذا كابزي نزغل ازوار راشا خطقم الله يتخلي انا بل الزربي انت خدقبر يا جيراتو دلا نسخه 5 جيركا برزنتيشن كتقبروا لي يا سريحات زلا اي مسمر دحري بوكا كندزا اصوار زلو كندزي نيكولار زلو كسمعي يزقباك دق سباتن نقصالنا ناي دق سباتن تحسب انت رغينكا كمزا عينت حدغنيا اصوار نزلو
كسمعو قسيل كادما بديالوج بديسكاشنس بديبلوماسي خاطفتنا زغباكا معرز زي بالكا كما يغيركا نزي تفتاتنو ناي كساب لومي ملس زي رخمنالو اكايدا ناي اوروبا نبلو زلنا بحفشا ازن ريو زلنا سفيح زخونه وتهدراو عقم ناي راشا ابز وانزي اب لعل تطنقق كم زلو يزنقر زلو اتا اب لعل تطنقق زلو اب اكتيف نكوينات دلو زلو اينا يرس And that's about, it's more than the Americans have got, but they've got several thousand as well. What's more important is what are they deployed on? The Russians have got them deployed, about 1,700 of them, and again, that's about only about 200 more than the United States. And they have them on a triad of land-based ICBMs, intercontinental ballistic missiles, ballistic missile-firing submarines, and aircraft that can launch cruise missiles or whatever with nuclear warheads. سنتاي زبل زلو زياتهم شحن شو حتى ميتين كاب زياتهم deployed ready action زلو يوم زي اب بوتهم كفيلهم نعلامهم نكهرمو تواديدهم زلو يوم كاب زياتهم بمريت كامريت مريت كارم زخلالو كاب سابمارينات سابمارين هجن من تايتكم نابنت اتي ميسايل 10 دقائق وي 10 دقائق دوسدل انت خينو كاب راشا تبقيسنا امريكا بسابمارين تخينو قد اتا سابمارين فلايكاتن ستالس بحالا ابي كم زلوين سلازي فلتا بسابمارين اب كباب امريكا كله خلي تي ميسايل كباب امريكا تكسوا خلي ما باتلانتيك كله خلي سلازي اتنا سابمارين نترح قدما مليسو كم زقالات في زغبرو سلازي هم دما بيرتم بومبرز بحالا نفرت دما اساتون تسكي من كغبرو يخلاص سلازي راشا نيكولار ترايدي ايكونن زلوا ملو بقعت نطقاقماناتو زملكت زلوا هاجريا نايزي هاجرزيا قيح مسمر مانم هاجر كخبرو يزقبا مانم هاجر كخبرو يزقبا ግን ኣብዚ እዋን እዚ ትዕቢት ብትዕቢት ዝተባሃጠ መርሕነት ስለ ንርኢ ዘለና ቅድሚ ሕጂ በፂሓቶ ዘይትፈልጥ ደረጃ ናይ ወጥሪ ዓለምና በፂሓ ዘላ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ዘለዎ ከምዚ ዝጋነን ዘሎ እዩ ዝመስለኩም ገለገለ ሰብ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ቲቪ ርዩ ሻሂ ሰትዩ ስርሑ ስለ ዝኸደ ኩሉ ነገር ኖርማል ዘሎ እዩ ዝመስለ ዘሎ እና ኣንደርስታንድ ኖርማል ዘሎ ክመስለካ ይኽእል እዩ እቲ ሚድያ ኖርማል ከም ዘሎ ክሸጠልካ ስለ ዝፍትን ዘሎ እዩ ዲስ ኢዝ ኖት ኖርማል እዚ ነገር እዚ out of hand ካብ ኢድ ወፃኢ ንክኸውን ቁርብቲ ለይ ተሪፍዎ ዘሎ እቶም ጸሎት ክገብሩ ትኽእሉ ናይ ብሓቂ ጸሎት ዘድልየሉ ግዜ ኢና ዘለና this is a very serious matter እቲ ኣሜሪካን ኣብ ትሕቲ ጆ ባይደን ዝኸድዎ ዘሎ ነዘን ክልተ ወርሒ ተሪፈንዎ ዘለዋ መሊሱ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ሓደጋ ኢና ዓለምና ዝወስዳ ዘሎ ሓደ ሰብ ኣነ ኒኩለር ክትኩስ የኢሉ ድሮ ፈቲኑ ሬድ ኮይኑ ዝፅበየካ ዘሎ ኖርማል ሚሳይል ጌርካ ተቐስቅሶ لايك كمزي أبناء أمبسا جزا مسيخاس نتمعصو تخفتدو أمبسا سب كملع كم زغلنا فلتكاس أتي معصو كفيت كانت تجري في كانت تقبل حدا قاعد فترة العمل دي لك كم يوم زقبر زلو أوروبا يوكرين نزي كنا تاتزك كلا خالص غلا عمية بلو من أي كنا نزني كلا رواة أسوار نورمال أسوار كلا خالص غلا عمية بلو من ده شوي كم حسم كتماتهم تبتاتي نزلو الجدما أتمر حنا يزل ريسك زبال على موسيو نيكولا راوكينات كجمري دل جلسو سلامتاي كل حد هناي سعرات بسعرتي بني كل راوكينات كسعر حشاني زلو من البات كل راوكينات تجمروا امريكان يتون كاتو يقول يبزبل من سلا زلو نسو لتكوينات نابوك قتل زل زلو اسكاب تسمعوا بسفيهم كزرب جمير سلا زلو Story tonight on Gravitas is about the Russia-Ukraine war, a day after accusing US President Joe Biden of risking World War III with his U-turn on long-range weapons for Ukraine. Russia has revised the country's nuclear strategy. You heard that right. 2 days after Biden's decision, Russia's nuclear strategy has been updated. It basically states that Moscow will be viewing aggression from any non-nuclear country, but in collaboration with a nuclear power, as a coordinated assault on Moscow. In fact, the Kremlin started this new wave of nuclear saber rattling today, indicating that the updated military doctrine would potentially lower. So Russia almost زنات بزي عم جمرنا يسالساي كوينات عالم ترايدي كونسي حدغኛ ኩናት ናይ ዓለም ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ እትጽበው ነገር እንታይ ኢልና ራሽያ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሚሳይላት ትቋፀሮ ስለ ዘላ እተን ቀዳሞ 5 ካባተን ከልኪሎመን ኣለው ኢልና ኣለና እዚ ጽቡቕ ዜና እዩ 6 ዕላማ እንተ ዝሃርባ ነይረን ካልእ ነገር ምኾነ ነይሩ ሪሊ ካልእ ነገር ምኾነ ነይሩ ስለዚ ድሮ ነቲ ዕላማታት ናቶም ነቲ ወላ ነቲ ተፈቒዱ ዘለውን የምክንዎም ምህላዎም ራሽያ ጽቡቕ ተስፋ እዩ ዝህበካ ብሓፈሻ ባይደን ግን ንዓለምና ንምድምሳስ ትዝኸፈየ ውሳነ ወሲኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ራሽያ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኒኩለራዊ ምድላዋት ክትገብር ጀሚራ ኣላ ኣይ ቲንክ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ክስዕባ ጀሚረን ኣለዋ በዓል ፊንላንድ በዓል ስዊድን ንህዝበን ተዳሎ ንኩናት ተዳሎ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ኣለዋ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና The threshold for the first use of nuclear
እዚ ንሪኦ ዘለና ገዛውቲ ራሽያ ክዝርግሖ ጀሚራ ዘላ እያ ጨረርታ ናይ ኒኩለራዊ ኩናት ክከላኸል ዝኽእል ን48 ሰዓት ድዩ ዋላ ንክንደይ ክከላኸል ዝኽእል ዝበልዎ ኮንቴይነራት ዝሰርሕዎ እዩ እዚ እቲ ነገራት ክሳብ ክንደይ ሲሪየስ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘርእየካ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ቨሪ ዲፊካልት ሲቹዌሽን ኢና ነብር ዘለና ኣይ ሆፕ ከምዚ ደረጃ ኣይትበፅሕን ትኸውን ዝዓለምና ብሓፈሻ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናብ ዝሕዝን መዓዝን ከም ዝኸደ ኢና ንግንዘብ ዘለና And what's more, Russia has also started manufacturing mobile bomb shelters. The question is World War III now inevitable? Is Russia gearing up for a nuclear escalation? Let's start off with the latest. Have a look at these visuals on your screen. What do you reckon this is? Well, it's a bomb shelter. But you see, this is no ordinary bomb shelter. These bomb shelters basically are mobile and radiation resistant. And Russia has started producing them en masse. So Russia ከም ንሪኦ ዘለና ነዚ ቦምብ ሸልተርስ ወይ እውን ኒኩለራዊ ኣፅዋር እንተተተኪሱ ጨረርታ ከከላኸል ዝኽእል ዝበልዎ ሸልተርስ ወይ ግን መከላኸሊ ኮንቴይነራት ዓይነት ተሰርሐ እዩ ክዝርግሕን ናብ ገለገለ ቦታታት ከተበፃፅሕን ትረአ ኣላ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ምናልባት ራሽያ ነቲ ውሳነ ንክትወስዶ ቀሪባ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኤውሮፓ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣይገብርዎን እዮም ከመይ ገይሮም ክገብርዎ ولا حنت كويو مكلا خلي زي بلو اي وعلوان وخون بزبل كالكوليشن يم زخد زلو اكزاكتلي زياده ما نت بوتين تزعبي بده كونه زغد باي هذا سبسي ولا حنت مكلا خلي زي بلو كنسو كفتاتنا كخلو انت تقبر انت تقبر تخل that's a very difficult situation نيتو نيكولا ربا بومبي يبلوني بلاكم يلون الله ويو بس ناي راشد ولا درقنا يكون اي بسو كولا درز خل عمي بلوم فرنسا لوا يوكي لوا but UK ناب أمريكا ناب راشا نيكولار كتكوس جميرة it's game over أوش تحدى الساعات UK زبال كابلاوك وتصخلي ما نعطيني شيء عديس هذا عندي نيكولاراوي استراتيجيك بومب ناي راشا توريدو UK يلن عايزين شيء سلزغنا فرنسا عبس سلزغنا كاولابو UK قد بتعمل شيء عدي so بقلي له كدم سلزغل عدي كم زبال الريسك زلهم هجرجن كم يعندروا له تمرحتناتهم نبي حكيو زستم مكة كنت قاعد لك امريكا ابعدي ما حدا يقولر نحرك كباب كنت مستغل جن ازي ابعدي راشا كاب امريكا صبيغ يعبي زي انت راشا كدم مستغل عمل ناي نيكولرون كه الوقت غلي مستعبد ناي تعدرق سو تقمت كل جزء ما تنشتي زخون كان بعد سويس لا انترقينكا اسي خج قويتي حنت بامبامل نبمول سويس دم سنات قلتخو لازم سويس لنا سو again እቲ ኩነታት ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ምግንዛቡ የድሊ ንኤውሮጳ ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ተኣኪቦም ኣብ ብራስልስ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ተኣኪቡለስ ከንታይ ኢሉ ንስማ እዩ It's good to be back here in this building and to meet with the defense ministers today, and there will be a lot to talk about. Of course, first of all, Ukraine. Today marks 1,000 days of the full Russian onslaught, the unprovoked full Russian onslaught on Ukraine. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኔቶ ጀነራል ሰክረታሪዩ شح معالتي غير لو كنا يوكرين راشان كاب زجمر شح معالتي سو نفس ساعه عمتو قريب خمزلو ان نرزلنا ابدا شح معالتي براشا دسيل واز جمرتو كينات نابلي بروباغندا زغبر زلو ام بروفوكد مالتي بقى ولا حنتي مخنيات كي تفطرلا ولا حنت خي قاطما بعلى حفيله زجمرتو كينات يزبل زلو زخانتاي بروباغندا خمزنا غبر كانت سب كل غزي دحر دغاغين كان سب نوع يامن ابزو وانا زغنز امنهم سب يلن تسقم سو يغاطمون زلو طب اللي ترايكم زبر زلو برز بس حزبي امنهم يلن تسقم ግን ከመይ ጌርካ ተኣልዮም ነዚኦም እዚ ሰብ እዚ ዝመረፆ ሰብ የለን ናይ ዩኬይ ናይ ኔዘርላንድ ፕራይም ሚኒስተር ነይሩ ኪድ ወረዳ ይንደለካ እና ምዝበልዎ ጥውይ ኣቢሎም ንኩናት ብጣዕሚ ጉስጉስ ስለ ዝነበረ ኣብ ኮይኑ ወሲዶም ንዓበል ኣብ ዝበለፀ ክሰርሓሉ ትኽእል ንኩናት ዳ ኣብ ኔቶ ኢሎም ኣብ ኔቶ ኮፍ ኣቢሎም ኣለው ንዝበፅእ 10 ዓመት ኩናት ወረ ኩናት ጥራይ ከውሪ እዩ ምክንያቱ ኔቶ ዝበሃል ረለቫንስ ናቱ ተደላይነት ናቱ ኩናትን ዕግርግርን ዝህሉ ጥራይ ናይ ሰላም ውድብ ኣይኮነን ንሰላም ኢሉ ዝተፈጥረ ኣይኮነን ንኩናት ኢሉ ዝተፈጥረ እዩ ስለዚ ኣብ ኩናት ጥራይ እዩ ናቱ ረብሓ ወይ እውን ስራሕ ብትክክል ዝሰርሕ ብራስልስ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ ኮቪድ ጀሚሩ ይብሉ ካብ ኮቪድ ከባቢ 20 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ሕብረት ኤውሮጳ ወይ እውን ብራስልስ ዘመሓድራ ዘሎ ኔቶ እዮም ዝብሉ ولا تفاكسين ولا تكتابات كله ناي كوفيد نجرات بزوم وتدراو ازي زخين نيرو زبل حبريتا وتيلو زي نيتو زبال نت براسل زما حضرو زلو نسينتي كوميشن اوروبا حبرت ذاتس واي ما ملو بملاب تكوينات تعليق زخي زلو دانا نرزالنا حج
قدامي برايوريتيناتنا زركبنا منيستر مكلخالات نايتن هاجرات بزعبا قداينا يوكرين كنزاراربينا يبلو اوكي fair enough كزارارب تقول يوم انتي كزارارب يقول يتحدث. They will discuss how we can help Ukraine to prevail. That means more aid, more money, and we have to make available to them, particularly now that the North Koreans have come on board. And we know that China is helping Russia with the war effort. We know that Iran is supporting Russia with the war effort. And as we also know, Putin has to pay for this. For example, with missile technology going into North Korea, which then is a direct threat. It poses a direct threat not only to us, but also to South Korea, to Japan, and even to the US mainland. So we have to make sure that سنتايز بنزل لما حفش أكريه خلو تي نيران ني رشا بزحت هجرات حجزوالو من ينسان كسكة سمين كوران إيران يمزول زلو كل هجرات حجزوالو تشاينا دمت حجزال لا يمزول تشاينا وتدرات وارك تبع أي ترى أي تسمع أجن نتكسناتهم نتزرباناتهم سلزم يتشالهم كم يبلو أمريكا من يسرب كل حال كندي هجرات حجزال لنا يلو 5 هجرات يوكرين حجزال لنا actively جنزبن أسوار حجزال لنا يلو 5 هجرات النيتو ترى ده كونس كابنيتو وص أيزلوا 5 هجرات يوكرين يحجزالوا قال سبات بس يوكرين وكاي راشا تواقع دل خايب لغا أمريكا تراي كباب 187 بليون دولار كاب اسرع كنت تكوينات كاب جمر تراي كباب كلتا 100 بليون جنزب حجزال يزبازل كلتا 100 بليون جرمن بعلى 3 بليون حجزال زي التجنزب اوت اوف يزلو ملكيه بقى تقطر نخطر حون كبيدي እንደዚህ ገንዘባት فيهم كله يوكرين تراي دالن راشا تواقع زلا يمزبلغا ميديا ناتومسي يوكرين سرايتنا يوكرين كوين راشا حيزو زلو اما بليونات ገንዘብን አጽዋርን ዳሪ ካዳ ይحزو ዳርካ يوكرين ኮ ብዙ ህዝብ ዘለው አይዳስ ዋይ ኮ ኤሮፓ ኮ ክንና يوكرين ሰራዊት አይብሎም بمنو تنيتو ኮ ክንና يوكرين ሰራዊት ስለዘይ ብሉ يوكرين ተጠቂሞም راشا ንምትኻብ ህዝብና يوكرين يم ተጠቂሞም ሃገርና يوكرين ተጠቂሞም እቲ يوكرين ግን ኩل ዝካላ አጽዋር ሕልፍ ሓሊፎም ሕጂ ተሓይ ማረስ ባል ዘሎ እዚ አታክም ባል ዘሎ ዓበይቲ ሚሳይላት ንኽጥቀም አፍኪሎም ለው ነፈርቲ ኩናት ይቦም ዘይገበርዎ የብሎምን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ረቂቕ ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ስትራቴጂ ናይ ኩናት ኩሉ ነገር ብገንዘብን ብንዋጋትን ሓጊዞም ሓንቲ ሃገር ክስዕርዋ አይከኣሉን ሓንቲ ሃገር ካበይ ሓገዝ ትረክባላ ንእሽተይ ሓገዝ ይውስን ካብ ኢራን ሓገዝ ትረክባላ ከምኡውን ካብ ሰሜን ኮርያ ክልቲአን ከማን ዓበይቲ ሃገራት ኣይኮነን ወይ እውን ቴክኖሎጂ ናተን ላዕሊ ዝበፅሐ ይኮን ብገዳን ዓመታት ሓፂን ዝነበረ ስለዚ ዓብ ነገር ክሕግዝዋ ኣይክእሉን እዮም ራሻ በይና ደው ኣቢላቶም ከም ዘላ ከምኡ እንድሕሪ ኢሎም ነትናቶም ስእሊ ነትናቶም ኢሜጅ ስለ ዝኸፍኦም ጥራዩ ተሓከግን ክንፈልጥ ኣለና Putin will not get his way, that Ukraine will prevail in this fight, and today that will be on the agenda. Secondly, very important, defense industrial production. We need simply to do more. We have to ramp up the defense industry, and luckily NATO and the EU are working closely together to make sure that the defense industrial base, transatlantic, will be strengthened over the coming months. So بحفشة تي مكلخالنا أوروبا نمعباي بتعمي بزح صراحة بيننا خمسة لون أوروبا حبرتين نيتون ما بحدك سره مخانا بزق دايزي وتهدروا عقبنا أوروبا بتعمي أتحساسها بدرجة خوين وام سلزلو انتاي كجبر الغل بفلاي أبزبنا دونالد ترامب زبل ما لسه يرغبون له ما لسه بتمت كعتج. Analyst and a retired U.S. Air Force colonel. Previously, President Biden held off approving the use of these longer-range U.S.-made missiles out of concern it could escalate the war. Is that still a real possibility amid these threats from Russia now? Well, especially with those threats, Pamela, yes, it is a possibility. جو انتهت بلالا تي زكينات زي نبزل على درجة كذيب كم زخل ينقر بزحجي بايدن أفكيد وزلون يوكرين تكمل زلون تاي مالتي زي. And so that's why the U.S. is kind of threading that needle. Now, what they have seen, of course, in the past with every single weapon systems, whether it was the HIMARS systems or the F-16s or the Abrams tanks, they would have to get to yes at some point. And at first it was a firm no from the United States. And then as developments occurred, each one of those weapon systems became part of the Ukrainian arsenal. Sometimes, like in the case of... So that is Bunzalo, برقت زي وبزحات كيلاتات ونسيت رايدي يكون بزحات كيلاتات ونزل وزلو زي أسوار زي قد ما عمت ندزف قال لهم نيرو زي جفقات وهيبوم زلون يوكرين قد ما عمت ويقال ندزخو نيرو نتعودوا كينات تغيروا مخالي يمزل ميزاننا كينات تغير مخالي ويونا تكون نتات قال نقر كبر مخالي تزحزن أمريكا تقبر زلا سقمتي نيوكرين كتحقق زلو زي تغل درجات تفقد الله زلا دارقانا يبحكي حماق استراتيجي مخانو يوكرين نزكينا نزاز وارسة قيمة بزوانز ولا حنت قبراي تخمن أبحمق كنتات يا زلاتي عندها بتجمبارات مالتي سلازي أتي زبوز اللي فقادوا إن يوكرين كعوز غل كم زي كوني فلتيهم
يوكرين أبزي حجز رهبو زلو عبلو تقبري كلهم because way too late then we ما تصوم زلوتي حجز نزح حجز تتقيمهم فلو ينقر كارمو زغلو ويون كسر هو زغلو علامة كبت حزق العلامات كم زي اللي يمزنوا برزلو لذي محابوسي بوان كوهاب نيرو زبل argument تبع ناتدقع جميد ما تزلو زغا علامة راشا كتسعر كم زي أمريكا راشا خسعر يدلونيهم نراشا سلد فتوى يكون راشا تتسعيرا نام نيكولر كي كم زغنا توكينا سلد فلتو الأمانة أمريكا كو بزوجي نيرو حتى كابو أمو يوروبان راشان زنا برز زنا نمبتاقي ملو بملو حريم ما يمزي قال علامة راشا نمدخامي نمس عراي كون نمدخاماي راشا كتداخم له الجرمان كتداخم له سلازي كلتين زين تتداخما نير أمريكا كسقا أي كلانين أمريكا قلتعفنا معبالناتهم كم قدم سلازي اللي نتداخمي خد سلازلهم زيهم هجراتياتهم كحرفهم سلازغلو لزيهم كقاصروا لهم دحريو كل عقمهم نتشاينا نمدخام دما فوكس قبرين يرتمدب قد كم تزم الدبوها يخيد يلا راشا كتود غاي كالت ناتليست نايروب أصرح اللومي صبوا صرح اللوم الله جرمان توعوا كتب لهم تخلي أبزوانزي ملك اليوم الله أوريدي تخيد الله ناي راشا زبلوغن أي سرحن وتهدروا عقمناتهم مليس حيلو برتعوا مالتي كم لما تمسكال عالم زلهم زمدنا مش تشاينا زلهم زمدنا مليس سلازة حيلة استراتيجي بتخكل أي سرحن كنا بالغل نغلط بحال معزن كان رأيه. From Putin to be expected, given that the Biden administration okayed the use of these. Is this, the response that you would have? It's not necessarily a huge escalation, I would hope, from Putin, but just kind of a quid pro quo for that move. Well, good to be with you, Joe. I think the lowering of the threshold by Putin has been in train for some time. It is quite significant. It suggests that the Russians may use nuclear weapons in a broader array of circumstances. It's not a dramatic lowering, but material. But, Joe, I would see Russia's response, what Putin himself has said in the past, is there could be horizontal steps, for instance, aid to the Houthis, to North Korea, to China, to Iran itself. So, and we'll see if there's further responses by Russia. There's also reports that there may be further sabotage in the North Sea, for instance. دايم زبل زلو بحفشة جبر ملسي ناي بوتين انتاي كخون خل ناي جدا نيكولاراوي جبر ملسي كبيو إلا ممكن تسبين خلي ناي زبل زلو هوريزونتال ريسبونس بحالونا له سواء تايو يوكرين ولا قوات تفقيد اللي انتلو ستقاملو زلو أسوار مها تي مسائلات راشا سلت فلتو حدش هيكون يتقاملو نيروميا بتوكينات سلازي منالبات راشا بتير ديفنس سيستم ناتوم جرب ملو بملو قاصر وزغل انت قينا انتاي كبري يخلي بلالو نسمين كوريا زمع بل التكنولوجيا ناي مسائل ناي نيكولر كبغا يقولوا نيران زبلت أسوار كعتقوا يقولوا هوريزونتال مالت أمريكا إكزاكت لا بتزعم ما بوتاك حمومايا زوم حايل تازياتهم تحيلهم أمريكا ريسك اللوا بديهم اللغة لذي أكندي نابراشا تراي أتقرؤهم كابزغون كالو تاجراتون بمت إنه حيالات كوينة من أمريكا تشالنج قبروهم زغلوا نابنت أب إسيا نجابان ندو كوريان جارانتي سكيورتي جارانتي أتيات لهم زل أمريكا زين سمين كوريا انتحر حيل كايا نا أمريكا كسارة وتبزح لها مالتي أمريكا مور وتهدروا عقمي أبو نختم مستقد دالها نيران مثلا حدش تكنولوجي كان لا على زمس أخايا متونو تتكبر لها نا أمريكا سقمت عبيها لها أي كبره نحوتو ونكعت خلي دون بوتين سلمتاي حوتي نتيك أي بحر زلو نا أمريكا مراقب أبو بتعمر بشوان سلزلو زمع بلا مسائلاتن زحية لمسائلاتن كباي غليو نتنا أمريكا حيل بحر أبتكاب زلو دما بفصم أبتكاب كوف كم زي بلون ويسلام كم زي ركمون كم جبري يقل سلزي بيناي من قدي كات تاكن دمس أمريكا أو مفتات زاتو هوريزونتال أمريكا كم يجركا أب شجر كم تودق توزات خل استراتيجي كمون خطال كم زغل زغا بخمس من قد ندع تخيدنا أن تبين هنا حكاش مالت جبر ملس كله قد نديو نيكولا راو جبر ملس خونجلاين دلنا نيكولاراو جزء من النسب I think قال سبعة لنديو تي منبار السلطة سلازي بينك موت سلازي دلي تلها هي مسكال سبك موت دلي سبعة أنا كابا ما يكون زباز حكم هذا الشان نزلهم كم يكون سلام كنا برندلينا سلازي زباز حزبون كميو بزي حجين رياضة لنا جن سلازي كل نجار قليل درجة كم زي لنا ترى مجنزاب كدلي مالتشو لما سابتي ناي مجنبار كرينا مبزي Bryansk, which is just to the west of Kursk, which is the region that Ukraine has occupied a part of. So all of this is an incredible movement on the part of the Biden administration to try to get a foothold in the area, a firm foothold that is. So comes in the Riazalana, Ukraine, Rialana, the Kursk is a Balzalos, Rakum Tolo, Napu, Netabotati, Nemu Hasi Zulu, Kunataz Gibarzolo is Balzalo.
تكورسك ريجن بملو حزام مغزلو كي مسلكم نشتي بوتايم حزام زلو اجين كل زي خرداكم زلو زحج تفقيد لهم زلا صوار كم حجوني تقاملو نيرو حدش هيكون نراشا ذات صوار زي حدش هيكون ناوش راشا يتكسل زلو تراي حدش كوين دلم برتا صوار زفلت وي كابنو حيوان يوكرين ابتاعو دوكينات يتقاملو زنبري لذي بحفشا جن اتي نايتو كينات اردادات تغيروا خمزلون ناب كالم ازن كخيد كم زخل دما بزح متن بلوس كابتم independent journalists كا خنسمع. Why do you think the administration is doing this now? Do they want to lay a catastrophe into the lap of Donald Trump? Do they want to postpone the war so that when it collapses, it happens on Trump's watch? Do they want to say they did everything they could to help Zelensky? Do they want to boost Zelensky and what remains of the Ukraine military morale? What is there? ስለምንታይ ግን ባይደን ኣብዚያ ደረጃ እዚያ ክልተ ወርሒ ንስልጣን ምስ ተረፎ ዘፍቅዶ ዘሎ ማስ ክገብሮ እንደዝደሊ ቀደም ነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ነይሩ ኩሉ ግዜ ነይርዎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሓያል ከሎ ገለ ክገብሮ ይኽእል ነይሩ ስለምንታይ ኣብዘን ናይ መወዳእታ ኣዋርሕ ዘለዎ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስዶ ወሲኑ እንታይ ዕላማ ይብለሎኒ ሌሪ ጆንሰን ናይ ሲአይኤ ኣናሊስት ዝነበረ እዩ their goal from their side? Well, I spoke with Alistair Crook earlier today, and he flagged an article to me in the Times of Israel, a former Israeli intelligence chief in the military. And he talked about the fact that in Israel, they had this mindset about Hamas, that Hamas was weak, Hamas could never do this, Hamas would never do such and such. And because they believed that, they were unable to see what was happening and what the likely consequences were. Well, that same mentality applies here to the United States, to Western intelligence analysts, to Western military leaders. They, in their mind, really, truly believe that the Russians are weak, the Russians are hanging on by a thread, that all we got to do is just push a little bit more and Russia's going to collapse, that Russia cannot resist us. And they're not thinking through what are the consequences if that turns out not to be true. እንታይ ይብላ ኣሎ ከም ኣብነት ንከቢሉ ሓደ ናይ ስለያ ናይ እስራኤል ዝነበረ ምስኡ ንዕልል ነርናሲ ስለምንታይ እዚ ሓማስ ከምዚ ገይሩ ከዘንጋዓኩም ክኢሉ ንዝብል መብዛሕትኡ እቲ ኢሊት ትስለያ ይኹን ትኻልእ ሓማስ ዓቕሚ የብሉን ኢሉ እናንዓቐ ብቋንቋ ናይ ንዕቃት ከምታ ሚድያ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ወላ ኣብታ ኣሰራርሓ ንዕቃት ስለ ዝነበሮም ክገብሮ ይክእልኒ ዝብል ሕድ ግምት ስለ ዝነበሮም እዩ ዘድሊ ምድላዋት ክገብሩ ዘይከኣሉ እዮም ዝብል መልሲ ይብዎ ኤግዛክት ናብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ኣካይዳ ድማ ራሽያ ድኹም እዩ ፑቲን ዓቕሚ የብሉን ክወድቕ እዩ ንሽተይ ፑሽ ተገይርና ንሽተይ ተቐይርና ክወጥቃልና እዩ ዝብል ጌጋ ካልኩሌሽን ሚስ ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎም ኮንዶኾን ንሽተይ እንተኸይድና ይሰልጠና ይኸውን ኮንዶኾንዶ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ይወጥቃልና ይኸውን ዝብል ካብ ጌጋ ካልኩሌሽን ዝተበገሰ ኣካይዳ እዩ ኣብ ከምዚ ኣብፅሕዎም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዘይ ሚስ ካልኩሌሽን እዩ ከምዚ ዘግብሮም ዘሎ ካብ ሓደ ኤስካሌሽን ናብ ካልእ ዘስክሮም ዘሎ ኮንዶኾን ነዚያ እንተፈቲና ይሰልጠና ምናልባት ውሽጣዊ ምልዓዓል ፑቲን የውድቆ ይኸውን ዝብል ግምታት ናቶም ካብኡ ተበጊሶም እዮም ዝብል ዘሎ እምበር ንሳቶም ክጅምርዎ ከለዉ ወታደራዊ ሓይሊ ንዩክሬን ንሽተይ ሓይሊ ሂብካ እቲ እገዳ ክሳብ 18,000 ዓይነት ኩሉ ዓይነት እገዳ ተወሪድናሉ እቲ ህዝቢ ክለዓል እዩ ሪጂም ቸንጅ ንደልየ ዘለና ድማ ኣብቲ ውሽጢ ራሻ ክግበር እዩ ኣብ ራሻ ከም ሓንቲ ሓያል ሃገር መንግስቲ ክትቀይር ኣይኮነን ዝደልይዋ ዘሎ ራሻ ክትመቃቐል እዮም ዝደልይዋ ፋሕብትን ክኣትዋ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለምና ዝሃብተመ ሃገር ዝሃብተመ ፀጋታት ዘሎ ራሻ እዩ ከባቢ 75 ትሪልዮን ዝትመን ኣብዚ ምፅልኩም ነይረ 75 ትሪልዮን ዝትመን ሃብቲ ዘለዎ እዚ ሃገር እዚኣ ፋሕተይላ ንኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ እዩ ካልኣይ ዝሃብተመ ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል ፍርቂ ናይ ራሻ ገለ እዩ ዘሎ ስለዚ ራሻ ብጣዕሚ ብፀጋታት ብሕጂ ዘይተፈልጠ እውን ኣለዉ ኣብቲ ኖርስፖል ሒዞም ዝዓበይ ክፋል ኖርስፖል ናቶም ስለ ዝኾነ ኣብኡ መዓት ነዳዲ መዓት ፀጋታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ራሻ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ ፑቲን ዝበሃል ሓያል ሃገር ይገብራ ስለ ዘሎ ሓያል ከይኮነት ከላ ከመይ ጌርካ ትብትና ከመይ ጌርካ ተዳኽማ መጀመርያ ተዳኽማ ድሕሪኡ ድማ ትብትና እቲ ዕላማ ኣጋጣሚ ግን እቲ ስትራቴጂ ይሰርሓሎም የለን ንሓዋሩ ግን ምፍታን ከቋርፁ እዮም ማለት ኣይኮነን That Russia can in fact strike back. Doesn't American intel have a grasp on the nature and extent and power of the Russian military? No. I genuinely don't believe that. If they did, they'd be knocking down immediately these claims that Russia's striking and suffering catastrophic losses. What they're doing is they're taking information from the Ukrainians, repeating what the Ukrainians are telling them, and they believe it. So do you think that Biden's team thinks that this latest decision, if it was made and if it's carried out, we'll get through those two ifs for the sake of this Q&A, it will materially weaken Russia or Putin, even though... So እንታይ ዝብል ዘሎ ስለያ ናይ ኣሜሪካስ ምስ ትኩሉ ርቀቱሲ ናይ ራሻ ዓቕሚ ክርድኦን ክግንዘቦን ኣይከኣለን ክንብል ንኽእል ማለት ድልወሲ ጌጋ ስእሊ ኣለዎም ኢሉ ጌጋ ስእሊ ንሶም ዝኽተልዎ ዘለዉ
ንገብሮ ዘለና ኢና ምናልባት ገሊኹም ከመይ ገይሩ ይስልዐ ናይ ኣሜሪካ ክጋገ ብዛዕባ ኤርትራ ንድሽተ ግዜ ዝጋገ ነይሩ ኤርትራ ኩሉ እቲ ካልኩሌሽን ናቶም ክሳብ ባይደን ክሳብ ኦባማ ዝተሳተፈ ካልኩሌሽን ነይሩ ኤርትራ ንምድኻም ነቲ ሃገር ብህዝባ ዘቑቕካ ዲፓፑሌት ጌርካ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ምስ ወፅእ ነቲ መንግስቲ ገምጢልካ ረብሓኻ ተሳለጥ ዝበልዎም ከምኡ ክገብሩ እኮ ኩሉ ግዜ እዮም ዝጋገ እዩ ሓንቲ ዘረባላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ወላቶም ላኣኽቶም ነቶም ወያነ ኩሉ ግዜ እዮም ዝጋገ እዩ ኤግዛክትሊ ነቲ ኩነታት ብዕምቆት ኣይፈልጥዎን እዮም ኣብ ወረቐት ስለ ዝርእይዎ ጥራዮም ከምኡ ዝብሉ ኣብ ኩንነት ግን ሰባት ንሃገሮም ክኸፍልዎ ዝኽእሉ ዋጋን ክኸድዎ ዝኽእሉ ጉዕዞን ነገራትን ኣብ ግምት ኣይእትዎን እዮም እቶም ኣናሊስትስ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣጋይን ሚስ ካልኩሌሽን ቢግ ታይም ፌል ክገብር ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ግን ናብቲ ሪያሊቲ ንመለስ 1,700 deployed, and again, the United States is only about 150 behind that. Both sides have so many nuclear weapons they could destroy each other several times over. The land-based ICBMs are the most interesting, the most potent, and if we look at where they are, and we're looking at Russia here, but remember, this is always a mirror image. The Americans have got everything more or less the same as Russia. They're ICBM-based. So, ዝንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ብመሬት ክትኳስ ዝኽእል ዓብይ ናይ ቦታታት ከም ዘሎ ገምጋም ካብ ናይ ሳተላይት ኢሜጅ ዘለዎም ነዚ ቦታታት ይመስል ማለት are in Russia, and those ICBMs would fly, if necessary, to America. Now, they won't go over the United Kingdom, because if this was a globe, they would go over the North Pole. As indeed, American weapons from bases in Northern America would go over Canada, over the North Pole, into Russia. ታጽዋር ክትኮስ ከሎ ካበይ ቤን ገይሩ ክኸይድ ከም ዝኽእል ነተን ሃገራት ኤርስፔስ ናይዘን ሃገራት ከይጠሓሰይ ዝብል ዘሎ I don't believe it ሓሶት እዚ ንኒኩለራዊ ግን ተጀሚሩ ንካልኦት ሃገራት ከይትንክፍ ዝበሃል የለን ራሽያ ኣትሊስት ሲ በቲ ሾርት ዲስታንስ ጌራ ክትኩሶ ትኽእል ምክንያቱ ዕም ዝበለ ከዓ ይስዕና ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብቲ ኮንቨንሽናል ኩናት ያ በቲ ኖርስ ፖል ገይሮም ንካልኦት ሃገራት ከይተንከፉ ክላየር ናይ ካልእ ከይተንከፉ እዩ ክፍፀም ዘለዎ እዩ ዝበሃል ብሓፈሻ ግን እዚ እቲ ቲዮሪ እዩ ኣብ ፕራክቲስ ግን I think ኣይውዕልዎን ይኾኑ እምበር ኣብ ከምታት ርቀት ከኣቱ ዝኽእል ሰብ ክህሉ ይክእል takes about 20 minutes, and that's the time that one side would have to react to the other. And if we think about the ranges of these things, if we assume Moscow is a starting point, which it isn't because these bases are elsewhere, but if you just think of it, the range is about 6,000 miles. It can reach, the big long-range weapons can reach everywhere. And if we're talking about ballistic missile submarines, it could be in the Norwegian Sea, it could be in the Barents Sea, might even be in the Atlantic. So potentially, Russia and America can reach each other, the whole continent, anywhere, at any time, more or less, in the world. That's what they've got. Now, the point about all of this is that this is the way it was in the mid-1970s, and it hasn't changed. Technically, it hasn't changed for 50 years. They've modernized their forces, but they're still basically structured in this way. እንታይ ንርኢ ዘለና ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ኢና ንነግር ዘለና ንሓትሕደን ድማ በብዙሕ ግዜ ክጠፋፍኣ ይኽእላ እየን ንሓትሕደን ብሰፊሕ ደረጃ ክደማሰሳሉ ዝኽእላ ዓቕሚ ከም ዘለወን ንነፍሰን ጥራይ ዘይኮነ ግን ኩለን ታርጌት ኣለወን ኣይ ቲንክ ኣሜሪካ ራሽያ ድማ ንኣሜሪካ ጥራይ ኮነ ታርጌት ዘለዋ ነተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብፍላይ ንእንግሊዝ ገጥፋ ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ እያ ከም ተተበፅዩ ምክንያቱ እንግሊዛውያን ገለ ካብቶም ቀዳሞት ታርጌት ናይ ራሽያ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ቢኮዝ ብዙሕ ገለ ካብቲ ንኣሜሪካ ንራሽያ ክጎድእ ፖሊሲታትን ተንኮልን ዝፍሕስ ሃገር እንተሎ እንግሊዝ ዝበሃል ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ እውን ይብሉ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ነቲ ተንኮል ዝመርሕ ዘሎ እቲ መንግስቲ ናይ እንግሊዝ እዩ ስለዚ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እምበር ዓቕሚ እንተዘለዎ ካልእ ክገብር ዝኽእል ዝነበረ እቲ ናይ እንግሊዝ መንግስቲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ራሽያውያን ተደጋጋሚ እዮም ዝብሉ ዝዛረብዎ ኢንፋክት ከመይ ገይሮም ንዓዲ እንግሊዝ ክድምስሶ ከም ዝኽእሉ ኣብ ቴሌቭዥናቶም ዝተዛረብዎ እውን ኣምፂአልኩ ነይረ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምንታይ ተዳልዩ ዘሎ ንምንታይ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኩሉ ዓቕሚ ሓደጋ እናሃለወ ስለምንታይ መፍትሒ ክገብርሉ ዘይክእሉ ዝብል ኣርእሲ ንኩሉ ሰብ ግር ዘብሎ ዘሎ እዩ ክንዲዚ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኮይንካ Asking Russia has now discussed changing its nuclear doctrine. This was, as you know, back in September. The change is now confirmed. And now, all of a sudden, Washington seemingly deciding to allow Ukraine to use long-range weapons in the final 2 months of this U.S. administration. Are we literally playing with fire here? Yes, and... ልክ ነዚ ባይደን ነዚ ጉዳይ ዝውስኖ ዘሎ ኤግዛክትሊ ራሽያ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክብየ ኢላ ነቲ ዝነበረ ሓሳብ ቭላድሚር ፑቲን ናይ መወዳእታ ክታሙ ዘንበረሉ ፈሪሙ ከም ሕጊ ዘጽድቆ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክትበሉ ራሽያ ውሳነ ከም ዘለዋ ወይ እውን ቀይሕ መስመር ናታ ብዘረባ ዘይኮነ ከም ሕጊ ኣጽዲቆሞ ከም ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ
ንራሽያ ፈተና ይገብሩላ ከም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ፈተና ብሓዊ ፀወታ ከም ዘሎ ኣብ ብሓዊ እቲ ኩናት ናብ ኒኩለር ንክኸይድ ይደፍእዋ ከም ዘለዉ ጥራዩ ዝንገር ዘሎ As I said earlier, who knows who's actually in charge in Washington, but it's certainly a very reckless decision and encourage some reckless politicians in Europe to follow suit. But of course, many people are sensible as well. But what we have at the moment is in Russia, we've got a President Putin who's long experience in international affairs, who many would say... ብሓፈሻ እቲ መርሕነት ኣብ ዋይት ሃውስ ዘሎ ናይ ባይደን እኮ ገይሩ ወቅት ብላይ ትኽእልኒ ኢኻ ግን እቲ ኣብኡ ዘሎ ሓደጋ ናይ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ዝደሊ ዘሎ ሰብ ብጣዕሚ ብሓዊ ክፃወት ዝመርፅ ነቲ ሓደጋ ድማ ከጋጥም ስክፍታ ዘይብሉ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እዚ ውሳነ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ራሽያ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣብቲ ናይ G20 እናተሳተፈ ከሎ መልሲ ይህብ ነይሩ strongly in favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first, during the Soviet Union times, suggested to the United States, and President Gorbachev and President Reagan made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be started. The same statement we reconfirmed. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኒኩለራዊ ኩናት ንኸይጅመር ምክንያቱ ዝስዕር ሓይሊ ስለ ዘየለ ንኸይግበር ልዑል ስጉምቲ ንወስድን ጥንቃቐ ንወስድ ዝነበርና ንሕና ኢና ኣብ ታሪክ ድማ ኒኩለር ነዊሕ ግዜ ዘለዋ ዘይተጠቀመትሉ ሃገር ተላ ራሽያ ዝበዝሐ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከለዎም ዘይጥቀምሉ ኣሜሪካ እኮ እታ እንኮ ኒኩለር ዝተጠቀመት እዚ ፈተናታት ንራሽያ ዘጋጥም ዘሎ ንኣሜሪካ እንተዝኸውን ወይ ንእስራኤል እንተዝኸውን ርግፀኛ ቀደም ተጠቂሞም ኣለዉ ጭካነ ናቶም ትሪኦ ኢኻ ኣብካል ድሕር ኣይምበሉ ንኽጥቀምሉ እንታይ ናደረየካ መን እዩ ጨካን መን እዩ ሕማቕ ክገብር ክጓየ ዝኽእል ወይ ካብ ሕማቕ ነገር ክሃድም ዘይፍትን ንኽትፈልጦ ቀሊል እዩ ራሽያ ዝኩሉ ፈተናታት ዘጋጥሞም ዘሎ ክንዲዚ ዓቕሚ ከለዎም ምተደናደሩ ነይሮም ንክጥቀምሉ ግን ናይ ብሓቂ ሪስፖንስብል ሓላፍነታውያን ሃገራት ምዃኖም በተግባር የርእዩ ኣለዉ In January 2021, in the format of P5, all P5 confirmed this. When the Ukrainian war against Russia by the West started, quite a number of politicians in the West were assuming that there might be a nuclear element in this war. Liz Truss, who was Prime Minister of the United Kingdom, when she was asked whether she would be ready to press the red button, she said, yes, this is Prime Minister's obligation and duty. People in Germany, the Chief of Staff of the German Army, was quoted as saying that Russia must understand that NATO is a nuclear alliance. In France, Macron and his officials repeatedly were mentioning this. እንታይ ዝብል ዘሎ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዋላ እኳ እቶም ኤውሮፓ ክንዶም እንተዘይብሎም ኒኩለራዊ ዓቕሚ ክንዲ ናይ ራሽያ እንተዘይብሎም በቲ ዘለዎም ንራሽያ ክፍክሩላን ከፈራርህዋን ግን ድሕር ኣይበሉን ኢሉ ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ክጅምር ከሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረት ሊዝ ትራስ ትበሃል ዝነበረት ዓመት ዲያወላ ኣዋርሕ ጌራ ዝተኣለየት ንሳ እቲ ኩናት ኒኩለራዊ ኩናት እንተተቐይሩ ወይ እውን ናብቲ ኩናት ኒኩለር ነቲ ኒኩለራዊ ባተን ዝጥዋቕ ነገር ክጥወቕ ድልውነት ኣለክ ዳ ኢላቶ ያ ድሕራዊ በፂሑ ክጥወቕ ድልውነት ኣለኒ ኢሉ ናይ ጀርመን ፖለቲከኛታት ድማ ኔቶ እኮ ኒኩለራዊ ሓይሊ ምዃኑ ራሽያ ይፈልጥን ኒኩለር ክጥቀም ዝኽእል ምዃኑ ከምኡውን ኣብ ፈረንሳ ነቲ ዘለዎም ኒኩለር ንክፍክርሉ ብዙሕ ግዜ ተጠቂሞምሉ እዮም ሃይ ለቨል ፖለቲሽያንስ እዩ ዝብል ዘሎ ዝለዓለ ደረጃ ምስ ናይ ራሽያ ዝመጣጠን ዘይብሎም ክነሶም በቲ ዘለዎም ንክፍክሩ ግን ድሕር ኣይብሉን እዮም ኢሉ ክጥቀምሉ እውን ምኽኣሉ ነይሮም ራሽያ ስለ ዝኾነት እዩ ወታደራዊ ኮማንደር ሓላፊ ናይቲ ኔቶ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዩክሬን ኣቲና እኮ ንዩክሬን ክንሕግዛ ምኽኣልና ግን ራሽያ ኒኩለራዊት ሃገር እያ ኒኩለር ተዘይህልዋ ቀደም ካልም ገበርና ኒኩለር ስለ ዘለዋ ግን ንፈርህ ኢና ተጠንቂቕና ጠጠው ክንብል ተገዲድና ኣለና እናበለ ክዛረብ ኣብ ዝምፅዮ ነይረ ስለዚ እቲ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ክገብርዎ ዝኽእሉ ደረጃን ራሽያ ዝኸድዎ ዘለውን ኣፈላላይ ዝነግሮም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ and of course many other European politicians. We never started this conversation, and the update of the military doctrine does not add anything which the West wouldn't know, and does not add anything which would be different, let me put it this way.
from the American doctrinal documents on what to do with nuclear weapons. We are convinced that the nuclear weapon is first and foremost a weapon to constrain any, prevent any nuclear war. This is how we handle this situation. ከም ንሪኦ ዘለና ንሕና ዘይ ሓላፍነታዊ ስጉምቲ ክንወስድ ድሌት ዘለና ኣይኮናን መብዛሕትኡ ግዜ ቀይሕ መስመር እዩ እቲ ኒኩለራዊ ዓቕምናትና እቲ ቀይሕ መስመር ይድፈር ስለ ዘሎ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ትሽግራዊ ክኸውን ዝኽእል ንሱ ግን በቲ ዘለና ኣፅዋር ንካልእ ከነፈራርህ ወይ እውን ከም ፀገም መፍጠሪ ክንጥቀመሉ ብሓላፍነት እንሪኦ ነገር ምዃኑ እዩ ክገልፅ ፈቲኑ እዚ ከዓ ብኣፎም ዘይኮነ ብተግባር ንሪኦ ኣለና ከምዚ ዓይነት ፈተናታት ብዙሕ ድሮናት ንዓዶም እናተሃረሙ ብዙሕ ሚሳይላት ኣብቲ ሃገሮም እውን እናመፀ ከሎ ክንዲዚ ዓይነት ኣፅዋር ዘለካ ብዙሕ ሰብ ከመይ ዝብል እንታይ ወሪድዎ ዘይጥቀም ዝብል ዋላ ኣብዚ ኮሜንት ሰክሽን ትሪኦ ኢኻ እቲ ፅልዋ ናቱ ግን ስለ ዝፈልጥዎ እቲ ኩናት እቲ ተጀሚሩ ጠጠው ክብል ስለ ዘይክእል ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ነዚ ጉዳይ ክፈትሖ ወይ እውን ኣትሊስት ሓደ ናይ ዝተሰላም መስርሕ ክጅምር እምበር ዶናልድ ትራምፕ እውን ዝእመን መራሒ ኢልካ ንባዕሉ ቆሎ ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ ገለ ነገር ክገብር ከለኹም ከሎ ገና ግን ናብ ከይበፅእ ከሎ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፈ ከበላሽዎ ይፅዕሩ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና So I think that's the kind of thing we would expect. So even though they used, you know, the threat of perhaps a nuclear escalation, that's not really what he meant. He'll accomplish it through more conventional means that it almost sounds like an Iran proxy or something. Well, there's that, but also, Joe, I think this is something to underline is how badly the situation is going. The Deputy National Security Advisor to President Biden said yesterday that the situation for Ukraine is extremely difficult. This is after 3 years of the Biden administration policy, and that Russia is continually upping the ante. And so I see the Biden administration's decision here, which is bizarre and I think inappropriate given it's in the transition period. The American people elected President Trump on a very different policy platform. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ፑቲን ኮንቬንሽናል ወይ እውን ኖርማል ዝኾነ ግብረ መልሲ ከብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግንባራት ዝያዳ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተዳኺሙ ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ድማ ካልእ መልክዕ ንኸትሕዝዎ ዝጥቀምሉ ዘሎ ስትራተጂ እዩ ንኔቶ ንኽእትው ድዮም ወይ ንገለ ናይ ንሳቶም ነዚ ዓይነት ስጉምቲ ምስ ወሰዱ ራሽያ ካልእ ስጉምቲ ናይ ኒኩለር ምስ ወሰደት ነቲ ኩናት ንምቕያር መዓዝኑ ቅይሩ እሞ ናይ ኔቶ ድዮም ገለ ክእትው ምክንያት ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ ምናልባት ራሽያ ተፀሚሞም ነቲ ዝመፅእ ዘሎ እናኣለዩ ነቲ ሰራዊት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ዝያዳ ካርሙ ክፍትኑ ይኽእሉ ኾኑ ይብል ኣሎ እዚ ከዓ ኣጋይን እቲ ስትራተጂ ናይ ራሽያ እዩ ዝፍተን ዘሎ ነቲ ኩናት መልክዑ ንምቕያር ክኸውን ከሎ ነቲ ስዕረት ንኸይትቕበል ብኒኩለር ኢና ተሳዒርና ንኽብሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ናቶም መፈንጠራ ክኣትዉ ከም ዘይደልዩ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ከም ተራ ሰባት ንሕና ናይ ሰላም ክመፀና ኢና ንደሊ ሰላም ግን ብቐሊሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ብፍላይ ማለት እዩ do this, to replenish our stockpiles, to make sure that we stand ready to oppose any adversary. And third, money. Clearly the 2%, great that we have achieved it on the European side of NATO overall, but it is not enough. It is clearly not enough, so we have to also make sure that we spend more on defense to make sure that the deterrence in defense is not only there today, but also for the longer term, to make sure that we can ገንዘብ ድማ ይብል ኣሎ ኤሮፓ ሓያል ኣፅዋርን ሓያል ዲፈንስን ክልዋ ተኮይኑ 2% ናይ ጂዲፒ እኩል ኣይኮነን ሳብ 3% ናይ ጂዲፒ ክኸውን ክኽእል ኣሎ 2% ዘይክፍሉ ዝነበሩ ሃገራት ነይሮም እጂ ኩለን ሃገራት ኤሮፓ ካብ ቁጠባን ዓብ ክፋል 2% 3% ብጂዲፒ ክዝረብ ከሎ ዓብ ገንዘብ እዚ ናብ ብክልኻለን ከእትዋየን እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ሶሻል ዌልፌር ዶ ኣብ ገለመለዶ ዝጥቀምሉ ዝነበረ ገንዘብ ክሉ ይኮነን እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ምክልኻል ከኣትዩ That's why መናሃብሩ ኣብ ኤሮፓ ድራማቲካሊ ክቕየር ዝኽእል እዚ ኩሉ ናይ ዌልፌር ሲስተም ዘሎ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ናቶም ገንዘብ ስለ ደይውፅኡ ዝነበሩ ጥራይ ከምኡ ነይርዎ ከምኡ ዝበሃል ኣብ ካልእ ዓለም የለን ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ዓብ ባጀት ናትካ ዝወስድ ተኮይኑ ነቲ ከምኡታት ዝኾን ገንዘብ ክህልወካ ኣይክእልኒ ኣብ ወታደራዊ ጠቕላላ ዜሮ እንድሕር ኮንካ ዘይተውፅእ ተኮይንካ ግን ያ ኦፍኮርስ ወላ ኤርትራን ብዓቕማቲ ንሰራዊታ ተውፅኦ ገንዘብ እንተዘይተውፅእ ነይራ ንካልእ ነገራት ክገብር ዕድል መሃለዋ ግን ሰራዊት ካየድለየካ ሓደጋ ክመፀካ ስለ ዝኽእል ንሰላም ብሓይሊ ኢኻ ተውሕዞ ሓይሊ እንተለካ ካብ ሰላም ትነብር ሓይሊ እንተዘይብልካ ሰላም ብትምኒት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብትምኒትካ ሰላም ኣይመፅን እዩ ስለዚ ነቲ ሰላም ከተረጋግፆ ተኮይንካ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ common sense is European Cup common sense ريقوم سلوز نبريد ourselves. So thank you, and we're going to take a few questions, and then I'm up to meet the defense ministers.
a forcing mechanism to get the Russians and the Ukrainians basically to the negotiating table. And that's, I think, what we're seeing. So this can feed into what Trump wants to do when he assumes power. But it's also a situation where the Ukrainians have to have some tactical successes if they're going to have a very cautiously throughout this Ukraine conflict and could have ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ምንታይ ደረጃ በፅሕና ኣለና እንታይ ኢና ኸ ንርኢ ዘለና እንድሕሪ ኢልና ብሓፈሻ እቲ ኩናት ክውዳእ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ዩክሬን ክትሰዓር ከም ትኽእል ክውንነት ናኾነ መፂኡ ኣሎ እዚ ተረዲዎም ኣሎ እቲ ፀገም ስዕረቱ ክቕበል ዘይክእል ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ሕግታት ክቕይር ክጉዕፅፅ መዋፅኦ ክፈጥር ዝፍትን ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ንርኢ ኣለና ሕጂ እቲ ስዕረትካ ዘይምቕባል ብፍላይ ካብ ራሽያ ክመፅእ ዝኽእል ስዕረት ዓብዪ ሞራላዊ ማህሰይትን ኣብቲ ናቶም ኢጎ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብቲ ወርልድ ኦርደር ናይ ዓለምና ኣካይዳ እውን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኾነ ነዛ ስዕረት እዚኣ ከመሳስልዋ ክፍትኑ ክእሎም ገለ ነገር ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም እዮም ኢልና ኢና ስለዚ ኩሉ እዚ ኣብ ኢዶም ይብርዕን ስለ ዘሎ ብጠንቃቐ የድልዮ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብሎ ምዃኑ ካብዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘሎ ጉዕዞ ኢና ክንግምት ንኽእል ብሓፈሻ ግን ነቲ ዕድል እቲ ነዚ ኩነታት እዚ በኣንክሮ ክንዕዘቦ ክንክእል ኣለና እቶም ጸሎት ትገብሩ ጸሎት ግበሩ ምህለላ ዘድልዮ እንተኮይኑ ምህለላ ምግባር የድሊ ምክንያቱ ይነብር ነው እዚ ናበይ ክምዕብል ይኽእል ከም ወትሩ ድማ ንሕና ነቲ ዘሎ ናባኹም ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና ነቲ ሓበሬታ ወሲድኩም ተጠቐሙሉ መምሃሪ ክኾነኩም ይኽእል እዩ እዚኣ ክብለኩም ደሊ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ምክትታል ነዚ ቻነል ምድጋፍ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ مزيان لبواخ قد فكم كل مزيان لبواخ سلام عم معمول علم تسديدنا زلنا كنكتلو زلنا من قد نبركم اياه مجمريا اتحزنا يا زلنا ورقه تمني خاطر بورقه يكون سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار اب يونيفرسيتي ولا بكوليج كيك مهار عدل تخفيت الكالو تتقوملو السنت زي رخيب كادما اب انترنت تقيمكا تمهاريخا ترخلته اب سدس لزلخه اب تزلخه عادي اب ستوك ماركت ينفس تقبر اب كريبتو ينفس تقبر عدل عليك اب افريكا زلو سبات بزع غزي زي ربو تتقوملو ገንዘብካ አክንዳ ባንኪ አቡ ኢንቨስት ኮይን ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክለካ ረቀናቢርካ ናብ አፍሪካ ኸይካ ትካልዲዩ ገዛዲዩ ንኸትሃንጽ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትቆዘኩም ስለዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም thank you very much